So Ghana de share mu bia akwaba edeba RFM Ghana so. Yet na sisen dia enkonkon Facebook and some ye rolly wo ho, YouTube and some ye rolly wo ho. Ni nyina enye di go ho edema. Ye be sha ase ne de na wo ko RFM Ghana YouTube na wa subscribe. Sanso e na Facebook RFM Ghana wo ko na wa like wa comment na wa share amayen kama. Manu me nyina akoye. Ye tena se ade bia da meka se ye change ni ye ton e wo kwada so dwom. Ye gibe bia wo ye ho anka kora mfa no ho sent no ye wo mu ana hyeto no wate ase aye bozi na nsam ye ekoso social media ne de bebre just no edoso pa se Ghana fo ebenya ne nkaya ye nua bemba bishop benadin akọ ya wonya ne baby ko nyankopon fa ne kransie ye wo yare da fom ne ho sensem ba aye no ene busua eba abonten ebeka se ya de kuma wudfo no dodo wana ama mesra wo mo enti no wo badwam so no ya kuma wudfo wo mo ka se wo mo akakosra wo mo abusua eso ba asa no na hia se na ya brefo wotumire na kiresie wo kofa busuafo betena se ena nam so na show yi wo mo friend nanaamamcbrown na wo mo friend no ena baba we so kire mu se eye no kre se na yare awakakosra no na ne wo ko ho be ne chance wo kwa asori dem na wo konso sikapuduro bi ena ode ma no enti nsem bi sani mu no ena bishop nua bamba so no what bedwam show no so bi ena wo bie na no ka se enya no kre da se na nanaamamcbrown aba hono ma wasan so kra ama ne nua bamba sika se wo mo fenhwe no ewo ne yarem emma na ya brefo kra bisa sika amount ben ya wode ma no ena nanaamamcbrown so be chirem se ade ya na ya brefo eye na edwuma ehu hia so obebisa sensem no enti call sensem na emu na hanging bem west no meka ni nyina punch ni munya moma yenko ni ntie vibe ni mbra nana mate ya what say ya ho ye na mini awo so e ya mi ado magazine ho ye mebo ana ye mo ne sa ya mi ado mo magazine ho ye pa mo nana ya me tio bishop nyako ne phone number ye den mama nti ahwe phone ne busanfo atio ya we are journalist we be some type question we I mean no because it's not a relevant question first of all so friend no nti me pese mo say ni nia so friend no okay kasa to me to ya mama nkasa me ama me friend so no so say me pese twaso me no kasa twaso enya wo producer na friend me twaso me nia no twaso e na ye adwuma ba na dia me pese me kan say me na me ti ho ena Matilda FM say nana unia ba ma ho fa no and I'm meaning I was a bishop and I say really me come my friend no senka me pese me no di nkomo bi my friend I mean ya ne phone do no say I no say onim ne ba girl na oba friend no ha baby a o papa wo na wa kire me o kire no a oba ko no ne na kodi nkomo so pese na na ma be hu no a oba ka kire no so pese ma so that de me ba or de me baby. And but so many times you made that effort but where who no me no ma o ka kire mama so o be bere ni bi kakra na be sin de me pa cho me afi na nam kwa so bia me ka kire mama say mama me nia be ma no any help you need from me let me know ana o twa na mama abisa obi ansa de ama no ada na o say me twa mama bisa me bi ansa nipa no me my ready say me boa me nka so me bisa me ansa ba na Isaac me pa cho tie emiti na tie ayo minim sa wo ye wajuma but when you answer mo see cheche mu ko deep because me person me kasa ko echi so Isaac dan ko so wo yo torofo wo obi a o Elizabeth menye man ka po enye minim no da min share no da me no ni argument or respond bia da me bra panyin no nti oba man so media nipa no aye kana sanko ni ho na so na bra so wan tia hwe it is a bra se me yeso enye hwe na oba kwa ye ni bi oba kwa ye ni bi nya mi jam munye mujuma nya McBrown yes oba kwa ye ni bi ada na min ko bi ada ma ye bishop oni ben o ti aba kwa na wa twe bi nana da bi bisa ada busiande da to akwantin sama me mba bi dia me ma ba wan se da amfa boa bi anko nana ya bishop no po ufre no na wo phone na dum apart from no mama me nim no number no po me say mama enye nana ya me kana ma abusia say what be wo hu punches
ena what vibes some me catch us yenye change ni ye wo kwada so dwom onya tra so for line no ni age baby ya enti sa konsensem ya ye will be surprises ene nyoma wo mu na bufuo bae ena nanaamamcbrown hange kon wa bra na show no ekoso na ni nyina echi kra no ene mpenifo ka che nana ya brefo se ya ade a ensem wo ha na se ne wo ye no wanye no ye enti no onko pa nanaamamcbrown cho ena no so ebe kire mu kire mpenifo wa Adom TV se ono oye professional onim ne ethics enti wonim ethics na nya de a obepa ne cho na ehu hia se ma me ya wono so otumi resign na ye daye ne yeti yeni ya ye nangu abonten so ye nka bi hyemu kora ena na nse ye nche ye bia ena ba abonten se nanaamamcbrown so wono so wa resign efi United Showbiz ya o host ewo UTV so emu nsam etesen edien ena kofa baasa na ansa na metua so na media ma wono ye wo video kakra bi wo ho na wetie words ni wo kwan ye fa so sanse we aso emu so. Hey! Ha! They want to be. We didn't have a one-night stand. We had a relationship. It wasn't a one-night stand. For over 16 months. Me bodia because one, me ne come my night. Two, want to be the other one-night stand. Me ne chimpana. And panachi no better me fee. Or your party mama. Or so you go Kumasi High School. I go introduce the teachers as me man papa. Bema mene na chempna a wanya hwia ma me no me member ya dwuma ma no sabi me de me body kura ma no I didn't gain anything from it na me be ya dwuma no me na bibia free no wana ko me ma me o communiska ko introduce no sa aso bema mene na chempna na wanya me wi ase hwe no me nsori anopa enko free sprinters enko kokomile me enko ya dwuma ma no yeah court because young people say we are going to describe it in court. They see Cape Coast, they see Amia Hotel, they see what me feel. What is that? Say, me say, me ne kramayada. 4,000. Wa mouse ke bia. Yeah, the microphone. Kodo me boa ka chem sambua. Me brother me na ko bia. Maybe sir. Wa mouse ke bia before a year. Ehi ne ko shia ya won. Good. All right. Ehi ne ko shia. Oba me fie na oba chia yen. Oko na o man kwada ni 200. Na sensem we ya so ya McBrown empenifo eka say on resign wo peda ko edito ho ya wono so ba bonten ebeka say ya de United Showbiz no onu so ontumi enhost biom no ena nana ya brefo so ba bonten abetwete ahweste abetuja say ya de wo ka say edua emubokoko a ebubo wa edua oyonko a wusi etue eduem wa bra no wono host sa program ye ba sa no uhu eka kire ne say onye professional na wo de wo ba besi abenwa so no ne wo ba kra de echenkako ya ye toto e dia to abenkwem wa be say no kra kankan di ama enti ya ade a wotobo eboban a esamba so kama wo hwe e wasasi so pa e nana ya brefo abeke kan bebre na a che nanaamamcbrown nanaamamcbrown so ababonten atone boase e dia pacho kese akwama Ghana we sefa na nyina ene wo bia ensem no ekoma no wo say ade ne de wambo onipa bia din otitira na wo benten na embom ekutia wo hwe ya na enimnira enti apacho kese e na McBrown aba pacho me somo eno ti de mo kano o se me ya sutie da ne da nyina de me ye bia me ne mo na eye eno nti no se mo kasa metie ansa no me hye ase kra no munim se mo dofo nanaamamcbrown Ghana ha de se me ne obi wa asem de be yire me ne obi ani ase masomo ache anwumrei me pese me de a chopa ema Ghana fo na me ka kire mo mrei me pese me de a chopa ema Ghana fo na me ka kire mo se me ntumi mfiri me pem obi bia ni ho wo UTV ha eye me producers Dr. Father Dixon ene me team ye ntumi ntnase se ye begu obi mfi eye dwumadie ene ye de bremo etese obomofo nye da bia na okorem abenya nam ye befom na ya sa ye ni ye se ya fom obi bia na anwumrei me de a chopa kase esi obi bia na ya anye no sa enyeye esan se ese ene tache makra eden aya na wo muko me gina dwumadie so no masre obi bia se sama fom kwan ba akomienu so a fa che me Dr. Father Dixon ene UTV fo nyina ye de a chopa de Ghana fo se bibi bi o ha ye antwa ya mo fa che mpenfo se ese ene techema omuko a omusa didi bom ene techema omuko a omusa didi bom
ɛno nti me gidi ye sɛ afie akyire eni abofra bio akoma beto de etie na yɛden yakɔso de dwumadie papa sei de abrɛmo abusia aha ene de mcbrown ehun sensam ye koso social media no ye di ebesi na se pin sempoa eto forma arofam Ghana ye do ye tiefo ntin ye beto ye boase na ya hyehyɛ punches no na ya change na ye yihu a na ya manage bebia de amamo edi ya mede wodo so eye okofo akua jeedwa aha ene de ni nyina ebesi na ansa na mesore so no na efutuo wei na mede ma wa wo hwe me wutie me ene se wokɔ ekokoto se wonyanko abɔgye se ehia na wo so wope bokiti asensuo de wodie ewuram